Panalangin ang kapasalamatan. Ginong Kristo, Tony at Yuking kasanto-santo sa Ekwaristya, sa sambanda ka, mitulay ng ipaking iampong iya kami itong kayo, at king kapamilatan
Maya pa sisilimpu kaya katamuan, Miyerkules ing kalabing-anam a Domingo ning karaniwan a panahon. Pakiabetala po king kaya katang banal a misa, para king kapasalamatan, Anthony Harold Chico Gozon, Aurora Salisi Gulik, Elsie Salisi Davis Silva, Lito and Lori Safanta and family, Yoli Pineda, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Rochelle Galang Flores, Ray Kiam Dison king kayang 11th birthday, Cor Gutierrez, Agnes Garcia, para king personal akayadwanan, Eric Nel David and family, Rodel Karing Razon and family, Rose Kapati, Amor and Carmelita Bautista, Arsenia Palo Malyari, Norberto Luzong, Jimmy and Inday Santo Domingo, Eleanor Ventura, Patrick and Sarah Gokinko, Herminio Lynette Nukum and family, Leticia Wu and family, Maria Maida Luta, Biner and Melinda Agustin, Roel Tolentino, Annalisa Law, Joy Espino and family, Rosana Reyes, para king malagwang kapaldanan, Pasita Ponce, Marnie Giao Manyalong, Susan Dison Canoy, Aliana Nami, Jesus Candelaria, Edwin Calma, Joyce Galang Manyong, Joanna Pia Maricris Cortez, Gloria Panlilio, Rosario de la Cruz, Kevin Pagsanghan, Bonifacia Sarmiento, Robel Ann Belda, Carmelita Olalia, Juanito Palyasige, Ricardo Cruz, Percival Manalastas, Eler Bitog, Doktora Andrea Alarilla de Guzman, Choi Kaugiran and family, Charmaine Rabang, Claire Lapira, Camila Canlas, Early Calma, Justin Paulo Gomez, Gigi and Eric Blanco, Jocelyn David, Jennifer Manarang Canlas, Brian Salisi Silva, Francis Lafid, Reynaldo Manalansan, Chopilo Ferrer Sr., Alfredo Ocampo Jr., Anthony Chase Coco Gozon, Amador Gomez, Ernesto Dizon, at dingagang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalan hanggang kapainawan ng kapatatang niyang unabye, Purificación Corpus, Angelita Laksina, Isabel Pachag, Aurora Buwan, Magno and Francisca Hipolito, Jamie Rebancos, Aileen de la Cuesta, Eduardo Santos, Erlinda Colala, Demokrito Aizon, Ener Nugid, Josepina Crisostomo Santiago, Noel Nong de Vera, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Alvin Pineda, Aisel Ann Muñoz, Kayla Country, Martin Angeles, Ricardo and Lucia Pasion, at ding sablang kaladwa king purgatorio.
Talakad tampo, kantay dalit apamplat. Balayana talatuki, balayana mituburan, balayana inaus mo, balayana pinili mo, balayan mo o Ginoo, kaya ka ng pakayapan, kaya kang palabungan, kaya kang pabanalan. King Legioning Igpam, pananganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaanting mo rin. maya pa sisilim po. Maya pasisilim po, Amon. Pagmasusyan tayong kikatang misa, king grasya ng kikatang palalangin at kasalpantayanan. At ing kikatang pamagmanano king balang mayatong. Ing kikatang biye, eneman perfecto. At ing kakulangan, nang kaya tapapalyarin burita mo, kay masay tindadalan ng tamo. Dapat kaya beta in Diyos, nang kay paisaul tamo kay kakulangan ng biye. May pasik na nga tasa na king pakalulo ng Diyos at king grasya ni kakatang sa tamisa. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, ulimi kasalak ng bina, king isip, amano, at dapat, at may luwang kakulangan. Ulinita, ipanibala ko ka Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. in Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, dalangan tang sana kimbiye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ganda kantala po rin kakatang palalangin, di kakatamong intensyon king misang iti. O may payang tutuwa talangang kang Diyos, pepakit may kaya kang ligaya king yato. Patnubayan mo yung obra ni kaya ka Santa Iglesia at sa upan meng mipasyag king legyo mo, manatili kang king kasalpantayanan at miatad king kaya kang kaligtasan karing sablang tao. Itinganadon mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ang liturhiya ning amano. Pamasang ibot, kilibro ning Exodus. Ibat elim, miglakbela ring memalen ning Israel, at king kalabing limang aldo, naning kadwang bulan, manibat kanitang Mekola, Ehipto, mirasla kin desyerto, naning Sinai. At yupilatan naning Elim at ning Sinai, karin kin desyerto, pawalangan migraklamo kari Moises at Aaron. Ngara karela. Mayapang gisa na nanakeng pematening Ginu, karing king Ehipto, karin makaluklok kami at makapangan karni at taliwapang pamangan. Hanggang bisa kami. Dapot, ikayo, delayo kami keti, kinlibutad na ning desyerto, banpatenyo kami mo palang king danop. Nga na ning Ginu kang Moises. Pauran kong tinape iba't banwa, para kaya kayungan. Sukat lang lagi, aldo-aldo, ring tao, at tumipon kitang sapat para king balang aldo. Inganti kaniti, paralan asubukan kula at akit nung balurang tokyan ing kanakong panabilin. King kanamaldo, sukat lang tumipon, adong ulit, karakal, kaya sa akin titipunan da, aldo-aldo, at sakara isadya iti. Nga ng Moises kangaron, sabihan mo king kabilugan abalayan,
ing datang la at makirap king Gino. Uling dimdam na ing karelang reklamo. Kabang magsalita yaron, karing kabilugan na balayan, may likid labanda king desyerto at kabudabud, ing makasilong aslag ning kamalan ning Gino, may yakit ya, busal ning biga. Nga na ning Gino kang Moises. Dimdam ko'y ing reklamo do, ring Israelito. Sabi mo karela king potang sisilim, manikwalang karning apanganda, at nang abak, mikaatin lang tinape ang gambisalo. Kanitara akilala, king ako, ing Gino, ing karelang Diyos. Inyang sisilim no, lintola ring dakal apugo, at talos tikpande ing kampo. At ning abak, ating ambun, king makapadurot king kampo. Inyang mawala na ing ambun, ating melakwan king babo ning gabun. Abala mong mapino, maimpis, abala mo duman. Inyang ikitda, iti ring Israelita, erabalong sabyan nung nano ito, at ngara king metong at metong, nano iti, nga nang may kibat Moises, karela, itiya, ing pamangan, apig kalub na kya kayo, ning Gino. Ing amano, ning Gino. Salamat king Diyos. Indilit apak ibat tamo po, ing Gino, pigkaluban ng tinape, ibat banwa. Ing Gino, pikaluba ng tinape, ibat banwa. Seryari ang pinyubukan, ing Diyos, king pamanyawad ng pamangan, akarelang kapad. Angga king Diyos, lepas tanganan de, ngara. Agyon nakayatawa rin pakanan, kete king ilang. Ing Gino, pikaluba ng tinape, ibat banwa. Makanyan man, ing Gino, minutos siya king biga, at tinutos na lang mibuklat ding pasbol ning banwa. Pepauran niyang mana, ban apanganda, at pigkaluban nung tinape, ibat banwa. Ing Gino, pikaluba ng tinape, ibat banwa. Inyaing tao, king pamanganda, ringangel, miyangan niya. Labis-labis, ing pamangan, abin niya nakarelo. Pepatyup ni ingangin, ning aslagan, at tingangin ning mauli, king uli na ning kayang upaya. Ing Gino, pikaluba ng tinape, ibat banwa. Ing pamangan para karelo, anting alipugpug ng pepauran, at peparatang ya, dakala ayok, akasindakal ning bala, kimpag pampang ning dagat, pepagpagnala, king pipagkampunda, at makapadurot karing karelang tolda. Ing Gino, pikaluba ng tinape, ibat banwa. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Emo bukod king tinape ya mabibye ing tao. Nunay king balang amanong manibatan king asbok ning Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ing Gino manatili kay kayungan, At kaya kaantin mo rin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Gino. King Aldo muring ita, tinipaya, king Malay Jesus, at mintangya king pangpang, ning dagat-dagatan. Pilupungan dering dakal a tao, at sinagaya king metong bangka, at karinya linukulok.
Ding tao pakatalakad la king pangpang. Tiro na lang Isus king dakalabage kapamlatan na ning talimhaga. Ating meto nga ortilano, linwal yang salbag bini. King panyan bagdang bini, ating dinugpa king lele dalan. Dinatang na ring ayop patiktok dayti. Ating namang bining digpa, king mabato. Anong nuka rin maimpis mo ing gabon, sinibo tagaditi, dapat inyang mibilad ya kimpali ning aldo, melanat uling ela malalam ayamot. Ating namang bining digpa, king busal ding dikutan ang masuksok. May labong ing dikot at may saul ing bining. Dapat ating bining digpa king gabon ang mataba. Tinubo at may munga. Ingaliwa, tsa dinalan, ingaliwa, tsa pulo, tsa na mapulo, at ingaliwa, tsa titlong pulong binutil. Iti ingating pakaramdam, makaramdam ya. Ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. There's beauty in imperfection. One time I greeted a friend who celebrated birthday, and my text was just simply, "Happy birthday, I pray for you, cheers, and let us celebrate life." Yun lang. Then nagpasalamat naman siya, "Thank you, Father, though you know, it is a less perfect life." Bigla ako, birthday niya, nag-uusapan niya yung imperfection ng buhay niya. Totoo naman, hindi naman perfect ang buhay niya. Ganoon din naman buhay ko. Kaya sumagot ako, so far, sabi ko, matanda na rin ako, wala naman akong alam na perfect na buhay so far. And it's good to realize that. Even in the gospel today, Jesus was preaching, and he needed to preach with a large crowd who really wanted to listen to him. It was an ideal place to preach. No podium, wala po siyang lugar kamukha nito, mapangaral. No seats, people are just standing by the lake shore. And no roof, because they were by the lake. Jesus preached anyway. It was an imperfect place for preaching, but Jesus continued to preach as long as they were willing to listen. The large crowd were following him. He was just preaching by the boat. They are outside the synagogue and far from the temple. Pero nakapangaral siya kahit walang lugar na maganda. He was able to make do with what he had. Did he complain? No. It was just a beautiful scenario where they were in the lake shore. He was just preaching on that side. Sometimes he was preaching by the mountainous side, sometimes along the way where he would meet a blind beggar, or whatever opportunity he could preach. Even in the second part of the gospel, when you are sowing seeds, continue to sow seeds. Even some of them will fall in very imperfect situations. Some seeds fell on rocky grounds, some seed fell on thorny bushes, some seed fell along the way. It was not a perfect place, but continue to sow anyway. It will be imperfect and there will be failures,
There are times there's nothing at all during harvest time. Continue sowing anyway. It's not always a successful harvest. Kumisan kasi gusto natin perfect. Gusto natin walang pagkakamali. It would always not happen that way. Of course, we prefer to be seamless and perfect, no mistakes. But we can end up with our best efforts. Do you remember Peter and his companions when they met Jesus? Peter is already an expert fisherman with his companions, but they were fishing all night long and they caught nothing. But continue to fish anyway. Continue to throw the net. And it will be sometime there will be fish and there will be harvest. In the first reading from Exodus 16, the Israelites were complaining. They were grumbling. Galit na galit kay Moses at kay Aaron. Ba't dinalyan nyo kami dito sa disyerto? Ang init-init dito. Siyempre, walang tubig. It's not comfortable. And they were there for a long time. Sabi nila, balik mo na lang kami sa Ehipto. Even though we are slaves, we enjoy flesh pots and we have good food. May masarap na pagkain doon kahit na kami mga slaves lamang. We are not free. No? Parang they were complaining because the desert, of course, is not an ideal place. But we know there is no other way to reach the promised land and to achieve freedom. It is only through the imperfect desert. And yet, in spite of their grumblings and complaints, God provided for them lavishly. Bread from heaven for breakfast and quail, meat for dinner. Then the Lord said to Moses, I will lay down bread from heaven for you. Each day the people will go out and gather their portion. Hindi sila ginutom kahit mahirap yung kalagayan. Sabi ko nga, the imperfection of the desert, they grumbled and complained, but it was the only way to the promised land. It's the only way to freedom. Minsan po, nung nag-75 ang nanay ko, 75 years old ang nanay ko, ako naman nag-50 years old, 3 years ago, bago po ako nakapunta rito sa Sapang Bato. Pinasyal ko po ang mama ko. Nag-cruise po kami, Mediterranean cruise. Nakapasyal po kami sa Italy ng nanay ko, mula lagi po, with my mama. And then we visited different places in Italy. And there is one place that I would not forget. Alam niyo po yung Tower of Pisa? Tower of Pisa, yung the Leaning Tower of Pisa. Pumusyal kami doon. You really have to take a bus, and then from the bus, you have to walk. Nung naglalakad kami, I'm assisting my mama. It was an afternoon, mainit din. Biglang sumigaw ang mama ko. Deo, Deo, Deo! Itang building, mitutwagya. Father, Deo. Yung building. Natutumba yung building. And then, I smiled. Ma, kaya nga tayo nagpunta dyan because of that. People flock to go and visit the Tower of Pisa because it was not perfect. It was leaning on a side. I'm sure it was not intended. But it became a tourist attraction. It was the imperfect that made it beautiful. I hope we don't correct it. Because it is life. It is who we are. We are not perfect. As natural as we are. Kahit yung kamay mo, hindi pareho. Tingnan mo yung mata mo, hindi rin pareho. Kahit yung kambal, hindi magkamukha. It's never perfect as we really want it to be. And yet it is beautiful and yet fragile. Never manicured or manipulated. Art
Yung gawa ng talagang sining. They are not manufactured. Di ba yung mga plastic, magkakamukha lang yan? Perfect. Mukhang maganda. Pero hindi totoo. When you are true to yourself, accept your imperfection. Because the more you control something, the more it controls you. Free yourself and let things take its natural course. Sometimes you just have to let go and allow reality to pass through and enjoy it. Make do with what you have or make do with what remains. Kung anong meron ka, umpisahan mo. Huwag mong hanapin yung wala pa. Mag-umpisa ka kung ano ang nandyan. O pwede ko rin sabihin, mag-umpisa ka kung ano yung natira. Start again with what is left. Halimbawa po ko, na-stroke. Dati po, malakas po ako. Dati nakakatakbo po ako. Dati nakakapag-badminton ako, nakakapag-drive po ako, malakas po ako. Eh nawala na po lahat yun. Dati pogi din po ako, wala na ngayon. You just have to live with what you have. Kung anong natira, kung anong meron, enjoy it. And the Lord will always be with us. Even in the imperfections of the desert, as they were moving towards the promised land, to freedom, even when Jesus saw an imperfect situation by the lakeside, He continued to preach anyway. Even in the gospel, when the sower was spreading seeds, there are places that are not imperfect for the seeds to grow, and yet, as you sow, continue to spread the seeds. Someday, there will be harvest. Someday, there will be gladness. Each of us is imperfect. We don't have everything. Someone will always be better. God loves you anyway. Continue sowing the seeds. Nung nasa San Fernando po ako, panahon ng pinatubo, ang opisina namin kung saan ako nakatira ay nasa tabi ng evacuation center, tent city. Mga tent, because of the pinatubo, nasira yung mga bahay, nasa tent yung mga tao. Walang klase yung mga bata before simbang gabi. Yung opisina namin may second floor, nakikita mo yung tent city ng San Fernando, sakop tent city, yung sa may Main Peace. Ngayon, yung lugar na yon, hospital na ngayon Dati tent city po yon. Napapansin ko po yung mga bata, dahil magdi-December, malakas yung hangin, nagpapalipad po sila ng saranggola. They were flying kites. Magburarula po. Masikip po yung lugar. Nasa syudad sila, sa San Fernando. Marami pong kable, maraming poste, maraming kuryente. But they're flying their kites. Enjoy na enjoy yung mga bata. Tinitignan ko sila. Pagkatapos silang nakapalipad ng saranggola, after a few minutes, nakikita ko, sumasabit yung saranggola sa mga kuryente, sa mga poste. And then yung mga bata, ang gagawin na, susungkitin. Direkado po yung ginagawa. Susungkitin yung kanilang saranggola. O kung hindi na pwede, gagawa na naman sila, tapos they will fly again, the kite. Sabi ko sa sarili ko, tingnan mo yung mga batang to. Nasira ang kanilang mga bahay, nasira ang kanilang kabuhayan, nasira ang kanilang kinabukasan kasi nasa tent city na po sila. Yung dapat mamanahin nilang mga bahay na wala na. But they were enjoying themselves with what they have. They were playing anyway. And nobody can take away that wonderful experience of joy. Sa sitwasyon nila, it's very imperfect. Nasa tent city po sila. And yet, it was beautiful to see. In imperfections, we can have joy and we can be grateful. Let this be our Mass. Let this be our prayer. In our imperfection, God will always see the beautiful in you and in me. I hope you see that too, in you and in others. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakatam po.
Manalangin tamo po ka rin kaya katang intensyon, impakibat tamo, ngari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ari ni ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king Santa Iglesia Katolika, gawa niya sanang Atyoy Kristo, karing sablang tao, kampamilataning dapat ning lugod, karing sablang balitang ning lipunan. Ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing kaya katang gobyerno, ding gagawa ng batas, maging mabiyalasan ng pamipakit, king lugod ng Kristo, king balang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang daralan kasakitan, makatagpula sanang metong a Mother Teresa ng India. Mipakit karelang isipan ng Kristo at magdusaya kapamilatanda. Ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, kapilan man sana, etala tatangyan sopan, dingaliwa, king lagyo ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ngini po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Ginong Yesus, sa upan mula ring sablang uri ding tao, mabandi ang pong kalulu, maluka at makatuliran. Agyan mo sanang balo deti ring adwanda, king pangako mo, king krus. Ipagkalog mong agampanan miya, ring dapat ming pakakalulu, adepatan mo inyang mabibiya pa busal mi karing tao. Ikang mabibiya at magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. anak mo, 중에 네 harap mo, tinapeatalak, karelang yayampang, bunganing pagal, isip at lugod, gawang mong matampangain ning anak mo, huling balumi, tutulang maluka, gawan mong karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Talakad tamo ko. Manalangin kayo kapatad, bandating katang daon matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ng Ginooy, tindahong karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa igpami, akamtan mi sana yung kaligtasan kapamilatan na yung ayin, adararami kedi king karangalan, kaya kang karangalan. Tanggapan mi ingganap pa sakripisyong binye mo kaya kami, at gawan kaya sana ang antimo makananumeng tinggap ing kaya kang kayarian ingayin ng Abel. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin, yat nayo reng puso yun. makayat nanong King Ginoo, Pasalamatan tayo in Diyos aginutam. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kang parati numan ka rin o igpa, Diyos ing langangat lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristong Ginoo. Inya ing kaya kang amano, ing kapamilatan na lelangan mi ing meto yato. Iya ing talapangabos at tinubod mo, banikabos na kami. Inyasat kapamilatan ing banal ay Espiritu, mi katawan niyang tao, at mi baitya kim Birhen Maria. Ti parana ing banal mong kaburian, at tinalakadya king meto banal abalayan para kaya ka. Inagpano ring gamat na king krus, bansinta nga na ing kamatayan, at ibulalag na ing pamanyubling me. Ulinita, kambeding sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makiabe king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, O Ginoo,
Diyos mayupayan, mit mo'y banwa, ating labat king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nuanin daratang, king lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay ka pinbalaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampuming, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyan lang katawan at daya, ni Ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pe pasalamat siya keka, piraso na at binyene karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya, itiing kanahong katawan, ami daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis pasibayin pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbay talang hanggang ti panamibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Dapta nyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Kristo meteyang, Kristo mebeyang, Kristo mabeya at datang niya pa. Inyang ini gaganakan mo igpaing kamatayan pamanyubli na mebe ng anak mo. Daraon me kaya ka, tinapen imbiat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyaran mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulu-sulu, king kataon na daya ng Kristo. Tipuna na kamting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap iking lugod. Kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa. Florentino, kaya kaming Arsobispo. Ding sablang pari, at hanggang malugod na susuyot, magobrat sasaw. King kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na, king kaya kaming parokya, kaya tiking Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatid ming pepainawon at manenayang subling me, ading sablang miyango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen nindo nin Diyos, San Jose king esposo. Ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian king kaya kabanin panahon, purihan dakat palagayan, kapamilatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, igpang mayupayang tuto, kagumning banal na Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Igpamiadyo banwa, misambang niya'y lagyo mo, datang ke kami, hingkayarian mo, mi pamintuan ilog mo, keti king yato at king banwa, mi pamintuan ilog mo, hingkakanan mi, king Aldo, ibye mo ke kami, ibye mo ke kami, king Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad,
mo kay ipay, Saul kintukso, nunay ikabos king marok. Ikabos mo kami o ginungking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banting kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligadigan kabang maninaya kami, kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kang kayarian, kayo pa yan, at iligaya manggaman kingalananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nanelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo ang pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing lugod, kapayapan ng Ginoo, manatili sana kay kayungan. At kaya kaante mo rin. Pasyagta mo po, ing kapayapan king balang metong kakatam. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ngayon kordero ng Diyos, niyo Jesus, sa milalako, king kasalanan na ning yato, nuan naring mayaws, king apunan na ning kordero. Gino, e matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas ming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, magigit king sablang bagye, at pagnasang ko yung tanggapan da ka. Dapat paulina ning penandit, era katanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka balamuari at tsuka ka rin, at pakisan mo itong kayong lubusan ng sarili ko keka. Emo sana pa yung tulot kapilan man, imikawanin ko keka. Amen. Hinggino yang pastol ko, yang mangapno, king kakulangan ko, kapilan man, eko kagisa nanuling kaya manibatan. Papagpainawan ako, king malabong adikot, king maglapo adanom, karin ako tatayran, yaing pastol ko, yaing ginuko, yakabon, hing bandi ko, hing yang pastol ko, yang mangapno, king kakulangan ko, kapilan man, ako kagisa nanuling sabla, kaya manibatan.
Orasyo Imperata. O mapamakalulo ang pong mapagmalasakit taig pami, lalapit kami kaya kakaniting masipit na pamangilangan mi. Aduan mi kaya kaing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19 na migdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamatay ka rin dakala tao. Aduan mi ngeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyan kat may kaya kang gamat, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi, king metong at metong. Panalangin mi ring mamuntukan, king pambansa at lokal, para king kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo lang sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansa mi. Panalangin mi rin Dr. Narcis, ating sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasuyula ka ring maskit kambening belwan at masabal. Pagkala mo sana yung kalausan na kaisipan at katawan, pasiknangan mo impa magdagwalaring taking karelang sarili, impa maglingap ka ring masakit, at emula paboren miyawa, kaniting sakit. Panalangin mo retang miyawa na, kumay plasanang mamalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkala mo, ingalangagang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, king kakayap daring sabla, ban makasaop kami kareting mangailangan, apakakalulo. Mananasanang paulining masabal at pamagmanasakit mi, para king metong at metong, may kabyus kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis at tarianda kami, king pamagbayulog at kabanalan. Itiaduan mi kapamlatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. Oy paming miglalang, mananasanang dating misteryo, pagkaluban da keng bayong parasan, at idalada kami king meto nga bayong biye kambe mo. Itingan na doon mi kapamlata ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginoma na tiliya, kaya kayo nga. At keka ang timurin. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, king lagyo ng ipampuning anak, panimban ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaone. Dakal tamo kakulangan, pero king lugod ng Diyos, maging kumpleto tamo at ganap. Salamat, King Diyos. Balaya na talatuki, balaya na mituburan, balaya na inaus mo, balaya na pinili mo, balayan mo o Ginoo, kaya ka ng pakayapan, kaya kang palabungan, kaya kang pabay.